Matau whātuna Samoa Entertainment TV vai a pia I le nei koe tu la mana tamua. Ai usi mai whaafonga. O le tasi pe lua tina sa waina. O ro so I fua mai nei lava. Talu le lavea ia le numera valu se lau fitu valu fitu wha. Whapena fo I whanau pepe ma whanau tala vau o so I fua mai nei lava. Talu le laina vili fua lava lea. O le valu se lau fitu valu fitu wha. E tolu so I fua mua mua. Ma le tina no fotane. Na lavea ia le laina telefoni valu se lau fitu valu fitu wha ile amtanga o le vai nei. Mai le atu sa fata. E uie na o le tasi il tatangi le telefoni le vavea o le sante nei mo se lavea ai. Ai le iwhainga tāna sue e le response team ma le Samoa victim. Po le vai ngā au lavea ia le tok manga moe popo ngā tia. Le no fuanga tonu na sa wai le vala au. A tili whainga o fia le misi o na lavea ai. I le whapa anga ma le mtanga luenga o leo leo. Na tū malo si le ataimi. O le whaaftaile na a le fionga le prestene o le tok manga moe popo ngā tia. Sili ni uli na jang I le company le TG Cell ma le Vodafone. I le lato foi au nanga wha awa we ala I telefoni fua mai o tangata. E fia maua feso swani. I wha maunga wa mai a soa lau pule ma tea I tua le siti na ma I tanga mai si umu. Na la vea I mai fo I le leina telefoni le vai aso I lumatu. O ta ua I le fetuleni mai o mausa wanga I totonu a inga I le taimi wa wha solo. Ina wha I fo tapu o koviti. O mata upui o sa wanga sa tele. Ina wha aui mai leina telefoni a wai luasu whai tu lai o lai. I wha maumangol tele o wala au fia maua fsosani. E maua mai I tamaita e sfuru iwa tausanga e o atu I tonu iwa tausanga le matua. Sa au mai lamba le vaenga la vea I tonu molo la tausanga le mu. Ma la tau whanau. O tapenanga masane I lava mo tinama whanau sa waina e au mai tonu e au fia ile sia ki o le fale mai mo tonga fitinga o tina manunua. Ma wha se atu I ngā rue ngā leo leo e wha pepa alo I aile tangi. Ma wha soloane le vaenga o sota inga malangona I le to manga moe popo ngā tia. E whaisi umi o wha solo I la sanga ia ai mai so tinama whanau. Pe ta ia mata I tūna fo I ata mua po o ulua I fōlinga wa aia I le tino ma le mawhawhau. Ta ua fo e tai whono le pulenga wha atonu le to manga. Le SVSG board le whatua ia Georgina Lui. Le whasosoani tele o mtanga luenga leo leo le lato whapaanga. Ma le mtanga luenga o soifua maloloina. Le whasosoani tele o mtanga luenga leo leo I le lato whapaanga. Whapena foi. I le mtanga luenga o soifua maloloina. Ai o company telefoni le atunu. Le TG Cell ma le Vodafone. I le ola pea o laina telefoni mo tangata sawa I neval awane ai. Ua whaalawu loa loa I ai nei whaalawu I tele le tai il vang wha upawhai ale fas wha tua le tua sama o tasi. O le fiongal pale mia fia me nao mimta a whale sui tau wa ale fas. Mo le paro tala I titi le tu malo ngā ngai whamonga numera lua. Il masino yuni lo nā so tolu. O le to whalo mia tau loa mo whanua sa fune tu unga sia anga. Mai sa fune sa vai. Sa unua le fiongal tai. Mo le si le fio le tunu o le filifili o le sui le to whalo mia. O yo stasi o sui a wai whaavai le amatanga mai, sa ngā lulue wāwala lata mal tō whaava ele le palota, o le lua whelua tasi mwha awau mai aila na langolango. Mai o te pasisilatu mō le silafia, o le filifilia o le sui, tō whai alo mia. O yo se tasi o sui a wai whaavai, o le whai I lona amata mai. O te manatu le tūlanga whakeitai. O lo tūlai mai pēa I le tū wha I alo mia. E tau aveina I le te au po isa whapena o na kōrisia I le tunu. E ni tau wala atu I le sābali atu e rai ni whauwhai a o le loma le tātu pāloti tele o sanga o ni vai la apuri e le suipa. O mata upu uma sa tau aveina I nā sābali whapena ni whamowina I anava alai ni whauwhai. O loo tū mau pēa. Ai e pei fo I le tū mālo o isi fo I tū mālo o le lai ni whauwhai ale fast. Sa whapena na tāpena pena I e pei pule I ala tō fo I fuafuanga. E kia whangai oi I le nei le fuaina. Na whapena na tāpena mai I taimi a ele. Fatula I mai le komiti o le tūngai mai e whanau me marosi le tūla I mai o le sui o whiwhiria e mwhai o le whaawawina ngā renga sa Italia.
Me tael fala ulo alo ia yul sui fatu le fas lo mia tau loa mo fanua safu nei tu unga sia anga sa nga lulu fatasi le tamali il nei va vala la tele ma le fai pule ia va ele mai na ia sau noa se fa mo masi e fa mo la vai le tua na tu tape na ina ia fina ngalo maloto le tu malo ya fai la vai fina ngalo le tu malo e tu si au ko le tu e fa ngal fa tawa ya ai lo solo le la vai ya tape na ma fana tape na lo e jamine mai na ia sau noa ole aia fa awa wina i fuafuanga fa atia wa mai e ona fola mai e va ele mo le tu malo tatou tala toi tuliloa o le tolu i neo tau sanga talon fa maoni ele malo taluai le ploketi o le mlai va le leiti avea le walia e mai fa momonga e tusa malitasi tesi malfitu miliona tala tupe na fa aluai ili tawati na e ina o le fanua o le isi le ploketi tele ale pulenga taluai o le malo sa fa moe fa ingofi e feo inga o le ngā luenga lea na wha laulo alo i ele tau sanga ilo o sfuluiva i le tau āmatanga i le tau e o le 10 miliona tā la wha apea o le malaiva alele lea e wha o ngā mo wha lavelave tupu wha afuase i ti avea i wha maumaunga o le masino a pelilo tau sanga lavel na saini e le malienga e le afio anga o ti avea ma le malo e alo i a ili wha amatu ato whanua atofa mo le malaiva alele ai o wha maumaunga wha lau i tele o tupe wha alu o le tau sanga wha al tupe lea Fato a ave i tonu i le lua tau sanga mulmuliane ina ua tula i mai nei le whainga malo fau a le fionga fia me na o mi mata afa. Ai le mata upulava lea na sao noa i le minista o ngā luenga mfla ua ingam ngā luenga te tele o lo fiti va ai ua tati ai i le lau li na ploketi o nai tau ngata tele mai le tala whenga iai o na wha i tupe whai tele le tunu ai olo o iai mlai va lele whangali e mwhai o na toe wha leia mo va lele le vao Samoa ma Amerika Samoa. I wha momongo tala i tupe o liptia e o atu i le tasi tesi ma le wha miliona tala ana tutongi atu i le nu o ti avea mo le wha o ngā ina o lātou whanua mo le malai va lele. Ai tolu se la wono sulua a fe lima se la ufalua tala na ave i ainga o a fia o lātou mauta ma whanua ma liu e liu tō whanga. Mai ta watu ele malo i ana wha momonga o le malai va lele i ti avea e valu se lau i le tolu se lau mita lo na runway, taxiway ma le avanoa e paka ai mo le tu ai ngā waa, o le 2 code 3TC turbo propeller. Ai, o le runway sa ia i le fuafuanga, e toe wha umi atu, leisi ono se lau mita i a maua le afe wha se lau mita le umi. Ua taunu ai nei i le lipoti le tamai el mtanga luenga le soifua malolo i le pesi ai o le tātua tunu ulfa ma il COVID-19 fuluiva, talu mai le aso sfulima o mei, e o mai le aso sfulu valu le lipoti le nei. Ili nā taimi e tolu se lau tolu sultasi ufa amawina, tolu se lau lua lima i la tau fau o pisia mai tua le malu le tunuu. Ai e to ono e na malanga mai fafo o lo pesia foi. Masi tia tuai le au fai o pisia po tangata o sia mal COVID sfuluiva i Samoa. Ili se fulu lua afe, tolu se lau valu sulua. Ai to fitu i la tau pesia o lo tau fiai nei. Ile mauta ngase i mototua. Ile au te lenga o le lipoti lea o talala tamai mai le aso se fulu lima, ile aso se fulu valu o me. Au whainga o ila atau o pesi e tolu se lau tolu sultasi. Au whainga ato tangata o tātou tunu ua fiel siama, talu mai le aso sulfitu o mati, se fulu lua afe lua se lau iwa valu. O ila atau na malanga mai tonu mali siama e valu se fulfa. Au whaio e o pesi el koviti e ito tonu o Samoa, se fululua afe, tolu se lau valulua. Ili taimi whama wina e peona ta ua ilunga e fitus fululua i tu la, e to tasi le maliu na iai. Mau otoa ile luas fulima, so i fua mau ul tātua tunuu. Ono le whama i COVID-19 fuluiva. O le au whai o tui, su e aipe ua mau le siama ua mai o na whaia, ma le stala, e na le iwa valua afe iwa se lau iwa. Whaawau peo whau tuanga, mo le mamalo le tunuu, ina ia tau sisia mama na ia fautuanga falsoifua malolo ino lo tu inatu. Ele malo mo le puipuinga lau tele mai le nei wha mai. O ia fautuanga e au fia ile whai o le talifofonga i taimi uma, fufuru ma lima, tau sisia le nofo ma le tu vava mo le lua mita mai le isitangata. Tau sanga ina fo ile malo le tunuu, ia awhifio e whai atui puipui awa o le puipuinga sili lea mo tangata uma, i te te atuai ile sosolo ale COVID-19 fuluiva.
Lo moli tuai ma fa mai senga fa ma fananga I ainga ai o whanau wa fia matua po tau ainga ona o le wha mai. Lau Samoa Entertainment TV mai pia mana ta muan fa ungol nei mai asos fa popo ngai le vai so fo le lo fo le tua ai fa soifua ia.